April tha nikul ninga Sing Mark Evangelist Thong Thabia tial tu Amasabik a Mithyang Mark min apumi Krifa unaw nan dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan in tlai na Thong Thabia panhi nak Mark atial tu Sing Mark chu Maria Fapa Barnabas I chungkhat unaw asip Ama chu Mithyang Peter thong in Krifa a arak chang mi asip Jerusalem I a ummi a in chu Krifa na shem nak an in liaw a anrak ipup nak mun asip Lamkal tu angan hlei ni ame hlei ni Phungchim in avoy khat nak khual atlon a khan Paul le Barnabas he an kalti I Asia Minor I Piraki khwa a lam an ithen Kumtam non pi araw na in Paul chu kong hepe tlai in Mark chung a along arak tling lo Chu cha a volai chung rai pi pani nak a Mark I thik trading kha arak du lo An ni chu an long an rak ekha lo cha a Kadang veve a an rakal Barnabas ni Mark kha a au I Kaprut tikul a tilong in an kal Paul le Silas chu Suri khwalai a an rakal Lamkal tu angan hlei nga ame som thum pariat Chunu a Mark chu kafapatia a au tu Peter ni chungtuan le hol let tu a rian arakpek Peter kwat khat angan panga ame hlei thum Mithyang Mark chu Rom khwa a Peter kha hoi kom sinak in arak zul I Rom a thong an rak thlak mi Paul he an rem than Hlan phung tuan bianing in Mithyang Mark chu a thong thabia kha Rom khwa a arak tial tia thai ase Mark thong thabia chu Peter chimmi chung a shambun in arak tial mi ase thong thabia atial nu a Egypt ram Alexandria khwa a kal I thong tha achim nu a chuka a bu pi kha arak dir chu nu a aboy Jesu Khri le azup nak ruang a andak tlai I lungtum na chung a phakpi in anrak nu chi I anrak shem chu thong chung a umliau a Khri kha Bethlehem in mu nak in nep nak arak mu boypa Jesu ni Mark kha awan chung ram a arak kalpi Edi zakwa kum a Mithyang Mark ruak kha Alexandria khwa in Venice khwa a anrak phor nu a ama min in thluchwa nak anrak pek mi sui biak in a anrak chia